Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Tekalang Junalong Long Egisom. Karbi Anglong along to Good Friday Pamandun. Boksong along Amitanga po Payapan Apran Karmut. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi. Nol Arjikta Birtang Ton Pen. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Pen Tekalang Jun Bhim Teron Arong along Sen Gravel Asai ki claim Chiapan Long Ekesom. Kormanti MAC constituency Arlo Tekalang Jun Bhim Teron Arong along 2016-17 Dihin Aningkan 5th Assam State Finance Commission Atangka Pen Sen Gravel Asai ki claim Ponjiapan. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Vidya Singh Tokbi Pen Long Ekesom Pon. Lason Taksi Phongbirik along Rongmancha scheme pen Rongke Radawan Paisong Kasalam Ponjia Phanta Long Ekesom Pon 2. Pirthe adang pialong Arni Kimei Mate Good Friday Kapamandu na son Taksi Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Ahawar along ta Ongdunga Church Hemalong Adabapor Trokpen fasting pamansi Arni Kangsam Aporan fasting Pajut Ponlu Pusi Perangke Atumpen Birtanang Palirinti. Halapu Sapapani Area Baptist Fellowship Angkang Lokhijan Baptist Church along ta Good Friday Kapamandu na Birta Nangli Karchu Amai Kapaman Pon along Babu Tisopen Kachapayampu Amai along Good Friday Aparman Pastor Aaron Teron Pensi Arnam Ardomno Apijong Arnam Aphan Kero Pen Lun Jumesen Pen Barju Api Anantirang Pen Bible Porhi Damsi Associate Pastor Jemuel Hanse Pensi Arnamalam Thanlo Lapen Pastor Aaron Teron Pen Mai Kachachak Akardom Ardom si Mesen Pen Pajut Ponlo Puta Birta Longpon. West Karbi Anglong Boksong Khoyasing Ronghang Arong along Jangmi Nipai Kripli Arni Ametang Apo Payapan Asupo Abang Apran Armud Det Pusi Birta Longpon. Topon Amsong Puinut Amunit Amina Apai Purnima Pator Lapen Apo Bindo Amsong Atumapan Apran Endet Adimalong Amat Apayabang Apran Damnangno Lapen Apo Bang Nagaon Civil Hospital Ponbo Mahotsi Apran Dam Lupusi Birta Longdun. Birta Longpon. Non malam so por apan dihina parman Birta Amoington Pon Ixne. Netrazoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur Bogazan 782480, District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 7896169017. For sale 7896169021. You can also contact on landline 036752464448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ অফৰটো?
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ নমস্কাৰ কাৰ্ডম মহামায়া সমষ্টি বাসীৰ লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু পমু অসম বাসীলৈ নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ কাৰ্ডম কাৰ্বি আংলং ৰাধফান লাপেন মহামায়া সমষ্টি আৰাধফান নীলিহীন পেন নিংকান কিমিয়া কাৰ্ডম লাপেন ৰঙালী বিহু আকাৰ্ডম পাজিৰিগল বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihinamo api puthot birtalong wangthulo. Kedamtang thiriniphay inkoira plipen kepang chengpon. Karbi Anglong Sport Association ahin pen kapatir pipon pen Hanjang Langso Sport Association atum kapatir pipon lapen. Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kacharaptun Hanjang Langso kepatua klamalong kepaman pon along jangmi niphay kripri arni angdung kiti kepatupon. Labang suang dung kiti ke patupon lake Karbing Long Morning Start FC lapen Jomi FC Manipur atumang bongsi patupon lo. Bang suang dung kiti ke patua long aluhi atuma farman kasa konchun bang prangkat steron pen pachinipon. Aluhi sarpo man pen Karbing Long Thomas Council CM Tuliram Ronghang man peng aluhi man pen chun bang Assam Football Uncle Datta MLA Dr. Mansing Rongpi MLA Dr. Numal Momin Karbing Long Thomas Council Deputy Chairman Kangjang Terang EM Jivan Chandra Pathak EM Mongol Singh Timung BJP EKADC Maipur Roton Teron EM Surjarong Par EM Longki Timung EM Rup Singh Teron EM Bide Singh Rongpi Patma Maibongsa Lipson Bay Women Commission Chairperson Minikan CP Handloom and Textile Chairperson Kadom Terang P Pen Chenglok Ongdung Atum Chetongdun Kepatu ke Singapore hot nat tak kache dai koya jok gol chepi thek wang vedet lo seta aphi kapatu to apor hot an ke Karbing Long Morning Start FC aterang atum 50 goal pen high pon lo labang so kapatu along a referee atum lake main referee Borjen Timung line referee Bajong Tiso Logude Protap Hanse Harlin terang piatum henlo best goalkeeper Sobojit Borman Best player of the tournament Morning Start FC jersey nong 15 Fenvin Kasi Kogoja ang dungkiti ke hai aterang atumapan case with trophy alhi serpo CM Turiram Rong hangarideng pensi Pajer Ponlo lapen runners up aterang atumapan ke Assam Football Association at Chunbang Uncle Datta reading pensi Pajer Ponlo Jangmi niphay kripli arni Phuloni Hemrongrang along 12 number Phuloni constituency angkang Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council kilik along BJP pen kangwai pona candidate aphan ongdung award pen kapahay ponji aphan ingtang rak pen election management committee convener Tennyson Rongpia hin pen rat chingrum amai pi kepadupon Mailong Langsumipi Block Mondor Amai Pula Pen Harogat Block Mondor Atum Mai Chepen Puponsi Ing Samjin Pen Mai Pichun Pon Mailong Luhisar Po Man Pen 19 Nong MLA Sumrong Hang Ta Chetong Dunsi Kevangji MAC Kilik Misen Pen Kapachun Ponjia Puthak Kolonia Rada Tumapan Juning Repon Nangriku Misisia Bot Komisi Amutuna Rosi Isisi Botumia Angkan so Aluhia Manpen Mailong EM Dorsing Ronghang BJP EKADC Dun Maipu Bharat Kumar Timu Atum Chetong Dun Non Kevangji Karbing Long Thomas Council election Nong 12 Phuluni constituency of Harman Bang Crazy an ticket kehang dun atum ta Chetong Dun MSC a ticket kehang dun atum Dineswar Timung Sarsing Pangcho Baburam Kro EM Dorsing Ronghang Dorsing Singnar Babu Singh Terang Bida Singh Rongpi Rostom Lekthe Goneswar Timung Rosmi Teron Pila Pen Longkam Teron Atumta Bangso Mailong Chetong Dun Renti kepadupon Birtabang kalapon si Kangton Iglo lang ibom takat news channel Dome Thakme Kurwang 2